Pamiarsa penampahan Kuningan, anggen gala keramane nampah bawi, katanya ne anggen sarana upacara ritat kala Kuningan. Ring penampahan Kuningan, kerama keabtiang sidang limbakan peternak lokal untuk numbas bawi. Peternak bawi ring rahina penampahan Kuningan ngerasayang penincapan harga bawi santukan bawi saneka tumbas inggih punika 50 kali tali rupiah akilo ring peternak. Tradisi mepatung sanekatah memargi ring rahina penampahan Kuningan puniki kantun ngutamayang peternak bawi ring sajoning limbah kang peternak bawi desa. Krama raris ngecuk bawi ring umah peternak bawi antuk sinarengan sekadi sane kepanggih ring desa peninjauan Bangli. Raris matimbang tur ketaur anutin batimbangan. Bat bawi sawetara sia dasa kilo kantos 100 kilo anutin saking bobot bawi. Kita di sini biasanya melakukan pembelian babi di peternak lokal dulu. Biasanya kita mengutamakan di peternakan lokal. Jadi kalau kita tidak dapat di peternakan lokal di dekat-dekat sini, kita baru mencari keluar Banjar atau keluar desa. Peternak sani ngadol bawi ritat kala Kuningan wantah kalih ukut saking 14 bawi sane kaubuh antuk bobot sane mabina-binayan. Ring penghargaan pakan peternak mausang esak nyani sawetara 500 tali rupiah. Wah, udah mah dua. Dua nggak? Dua beliang makanannya. Ada tila, aji, aji 500. 500 nggak? 500 sak, Oh, timbang. Risampun punika bawi raris ketampah tur kebagiang majang suang-suang anggota kelompok. Desak Aryani, Bali TV.